Wapi makofi mazuri ya James. Thank you so much. And now, introducing on the stage, Mugiti Kurino wapi Duru wapi Kalane Agasheni. Wapi Kalane wapi Duru. And the one and only, Agasheni. Wapi Kalane Agasheni. And of course, right about now, no Nabayashino. Wapi makofi ya Papa Tona wewe. Wapi Kalane ya Papa Tona.
Goja DJ, kia ibo hiki. Naini. Kadhie, Nora mwada. Etiana aba. Ha twenda kwamba koina ithitiguo. Bas, leo ndio naikale oguo. Tothokome, are you there? Are you ready? Are you ready? Muga, yeah. Are you ready? And introducing on stage, this man is coming up so well. Nĩararogamerera kĩrĩma wega. Ndĩrenda gũkũrehera njambeta tigairie the one and only ngari ya kũhaica. Wambikana wa Choma Junior. Wapinduru ya Choma Junior wewe. Watch your style. Kena jene tayari ane moto mohoge. Eke geto malabuda menera geto no dare geto. Akamo tigate. Atako manyama isamatire mohoge. Togo kere kore medagara ne tena mono hoge. Jeta tandumo. Porque cuando quieran se geta corona. Kita ligane roko no totore tandumo modigari. Odo di mala. Osabe ki moketa materu teire. Primo que oshikena uno da menyegesimai. Webi kaita di mana kali aku aisai. Mate gua tiga nene no ya gotonya Kau teka tere api sofu beni. Wacha isi ya mukai zero materi ya zamini. Japa ya moya. Itu ngako kuli mangketa senai. Karena
Aga, takaya boga kayo ya kere, kayo ko. E boro kinaga yo ka keni. Ready na bounce kera. Magia na mona juga jike, juga ke keni ha ka ke ya kai na me. Ka ke ta ga pulira, la ke jera ke ke ta re boro ako. Ready kai da di mana kari ako ai sa tu yo. Ane gua diga ne na ya go to nya e. Ko te ka tere bishop bengi. Kanare silo ba te ya. Wapi duru ya choma jumia lewa. Ni na wakamoti, ototare no la sioro amo e ayu. Ani no kani kitolina dunya tato. Ready to na nera choma kore adire ne korea. Ototo mere adule chuma boke manadole. Como Dios somebody de aquí en emoción. No apondría con el tío tu ego como de. No sea puerido con haga y conmigo. Pandi emoción. Nadie viene toca acá moti mueco. Pandi emoción. Nadie viene toca acá moti mueco. Soy yo. Yo te enamoré año, coge ti amor, no sopaga una cogoro. Nadie puede oírme, nadie te amor, no. Tanto ni más, to directa, te llegué. Tocaro vemos no leve y caribito, nago cerero que cuende ti botera. Pesa y andare, nació sin liquidate, nago irene, como tan etito quiero. Forte emoción, nadie viene toca, acá moti mueco. Forte emoción, nadie viene toca, acá. Wapi kelele, wapi duru ya choma. Niendelea torea mudini osio, torea mudini ke. Leutirenda weharirie dashi, are you ready? This man, oyo nowe mundu uria waragia tukamukuria tondu nyimbo ciake ni tucio ithuothe. And introducing on the stage, na ndirenda munjokerie, introducing on the stage, Nekolo Gaha. Oh, wabinduru ya Koroga.
Jesse and Dubi.
Uno que muera de sinagira. Ay, cuando me atona a toro de vete. Uso fue hiki, una de chapire. Uso fue tú, era de donde lo te. Uso boca gua, guana de ese pu. Ay, cuando me introduction on the stage, Etienne Coy. Uwapi makofi mazuri. For right about now, we have a surprise for you. Are you ready for surprise? Are you ready for surprise? Sauti zinazosikika zinazotamba. Ona digotinda ngemwera etagwatia. Oyo wonoka mugambo wiki ndirenda tumuhorere he. Tumukenene ona dikomwera no tondu mugambo wiki. Oe kaine thĩinĩ wa bũrũri ũyũ, nja wa bũrũri, diaspora, thĩ yothe gũtirĩ mũndũ ũtoĩ mũgambo ũyũ. Mpigieni makofi mazuri, makofi, 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 makofi mazuri. Mũhũrĩrei rũhĩ wega. I'm telling you, it's a surprise. It's a surprise. Mpigieni makofi mazuri. Wapi kelele? Asante sana. Tulieni kidogo. Wangapi wanajua nani yako hapa mbele yenu? Finally, DJ Afro. Ruiru Stadium of Baltimore for DJ Nani Dangamanya. Ilikuwa ni kwa staili moja tena maridadi zaidi, baada ya watu tofauti kuwa wakiuliza DJ Afro Amigos original wapi, lakini this time round anawaambia namna gani? I
am back. Tuko pamoja. Ati tunasema namna gani? I am back. Na kuanzia wiki hii tutakuwa tunaona movie mpya zake DJ Afro Amigos. Na kwa sababu hapa basi singependa kuchukua muda mwingi zaidi, ningependa kuwafahamisha kwamba na kuwa eti leo hii ikiwa ni style moja tena maridadi zaidi, nimekuingilia hapa upande wa Ruiru Stadium for the first time. Na nyakati barabara kabisa. Lakini hata hivyo basi, ndugu brother wapenzi watazamaji, ningependa kuwafahamisha kwamba na kuwa eti chochote kilicho na mwanzo wake basi lazima tuweze kuwa na mwisho wake. Na kwa hivyo salamu za DJ Afro Amigos hapa Ruiru Stadium. Mwisho. Commissioner wa Command Selector, the perfect ranking DJ Afro Amigos. Introducing MC Mosley. Honoko kereko kereba kereo moto ine ayo no thuire o yekuhererie dio indie kareko kai geke kereba rengo inuka nakio aterere turekionaga ruwe kigwite handu tuge no ateki mabara ona mukuri no ria we haria mukuru ni bishop witu tainukai ora ne bishop wanyu tathie moiretu haria ugacoko ucemanie no yo kiria ogithie Saiki Junior mwirene wake na Saiki Junior ni uretwo thie no cio Saiki Junior aya mundu waku mugacoka muigue ha thutha wa mieri 10 aya mundu waku wethi ugacoka uigue atiriri mieri 10 nikiamwira no agatongora ucio apire wariri nyina hasari wa muiretu ka wa mwanake nyina wa muiretu niwe riri ni Kimotho nyina no Kimotho uri warutite mutumia mathaini uone mwari wa Kimotho wacha Kimotho ciru uyu ndakiri mwari na Saiki Junior ri Kimotho ri amwitaga mama no matiui riu nekumenyera mucii ukaigua ndire thutha mieri 10 makore ni amwe ukaigua ndire thutha mieri 10
Eke ngwire Karanja MC. Niĩ saiki ndateithagia ciana. No wewe teithirie. Haya, we Karobo. Karobo tatigana Sek Junior na andu ake. We oikara na andu aku, otigana Sek Junior na andu ake. Bas. Ndenda itariri. Mwiretu wa kwanyu. Mwiretu twendete. Mwiretu wa kwanyu. Kairetu gatukanagia. Rĩu haha ndĩrenda twaria wawaria na kĩyaka taũra. Nĩ mwĩharĩirie. Aria na gĩthweri ngauga na ngauaria na gĩkũyũ ngauga na gĩthweri. Nĩ mwĩharĩirie. Mumejipalilia. Kairetu twendete. Kasichana kapendeke. Kairetu karingithagia rwĩmbo. Kasichana ambao kanapigiza wimbo. Tũgoka tũkĩigua ngoro ciake na. Tunashoka tunasikia nguruwe zinafurahi. On stage Roiro, are you ready? Wakati huu kuko na rende. Are you ready? Kuko na rende. All the way from Murang'a, Mũndũrũme Kia introducing from Are you ready? Are you ready? Aboma harere. Kehumo kia muiretu ucio kũrĩa mumĩte. Oh yes. Kehumo kia kinya gũkũ. All the way kuma Metumi, Digimagoro, Murang'a County. Inoro FM Finest, Inoro TV. Yes. Are you ready for joy? Wamacharia.
Kenyone aya marotete guoko iguru aya marota thenge no ngi guoko iguru merei thenge no thenge ona wa methambia no iri chugete na niete chamba konana maitho wenyitereire na thutha konyitete ciande ya ikeno biyo ninge konana maitho wenyitereire na thutha konyitete ciande ya ikeno biyo ninge maciria na ogi thenge wiri atige kwaragia ndeto ciakwa njoru gutuanirane kwa Ngai ate uria njaragia na Ngai wakwa nanie ndundu yakwa na Ngai ndehota atigane nanie ndundu yakwa na Ngai ndehota gukora ino riu araguthengia mitheko yao ni agukonia mwiragu ni maragutara nikio mugutheka ungicuhia twana sana watu waraira one lady guitar Mwana tiga ne makeup kidogo era wachanganya. Mwana liko kana noni mwana gai. It is what you order. That's what you get what? Nibua. Kini ole katia. Tunajulika ne wake oni. Kinyago wako rere. Kinyago wako rere. Mwana siogene sana. Mwana ne sana. Na tondu muri ngakona nimo kakunyitirira Joseri. Githo ndimwetirio nani yakwa ndio cionge tondu niki tariki 3 Dithemba kucemania Shaki Gardens awende yogoka na muthuri na cia yone mwana ne ciana ona gode muritu nemurera mutunye ora mwadunyira nje mwanya thira atuira ndeciragia ndona gatari iroto amenyire tiga ndonire nguo ciaku matigari mabagiti iria wahutherete no kainũko kĩnungaga ta taĩri ya rori tuge atena niĩ tijaba na konana maitho wenyitĩrĩire na thutha kũnyitĩte ciande ya ikeno biyo ninge aya abĩohorere tigana na rwĩmbo rũu ndina tigiti 5 ciraheanwo ndero aria mekugura thaa ici ekuongererwo ĩngĩ ĩmwe nĩ Joel Musembe takoroga meha no urabanga igongona rĩa we no urabanga ukana muthuri ucio urahinya *672*11 hash thaa ici ndĩraciendia ngiri nona harĩa gĩti-inĩ tukoranagia niĩ nawe no kũgũra ithatũ sawa sawa koguo ũgũrete
Wona wagura tha ici uthi wone Joel akongerere tigiti ungi umwe. Andu acio atano ate ikomi ciana cia kosiriaga nduma star 672 star 11 hash sawa turongera tigiti cigana wona wathi we wa mbere ni ukuongererwo ni Joel ere kwingi tucemanie Ruiru Ashaki Gardens sawa tariki 6 Dithemba nigetha tuine cia Joy wa macina tuhe ihoni andu a Njamba mutikana ndiri nona we akwicikite guo ndukana tere sawa ya kamuri ori wati andu aya mwana ndo nani cheka kaodo mbere ya kamera nigetha muthie munyanekera mwanyaneka wiki ino anonye murathekia kamutaka muri andu ega ithuĩ ikarao ino rĩu maragũthakia ya gũkuonia mwĩ hamwe nĩ maragũbataranikia mũtheka ũngĩcuia magũikagi Ngai matharagu Ngai njĩkĩrwo gacũgũ Josaga tutura nĩ arona maũndũ maya nonga arona ta mũria ikara nĩ arona ndayo nginya ciringi 10 ikamũrĩ ndũrĩka ciana kwa ithuĩ na njũgũ ici mwĩna manipiwa ndikũigua kĩũndũ mwene no kũhe mũrahe yo cieza wakwa katũraigua atĩa no ũcio wahe njũgũ icio no ũcio wahe wapi kelele Josaga tutura I love you watu Ruiru. God bless you. Have a good evening. Akimwalidha tuoga tushemania Ashaki Gardens. Tiketi wauga tugure tiketi kwa star 672 hash event ya star 672 11 hash. Are we together? Mweri 6 nĩ waigua nĩ ndaciharĩrie wega tatara eharĩirio kwambĩrĩria rĩu nginya Dithemba 6 rĩcie gwako kũhana atĩa we Ashaki tupatane huko au sio mũtigake mũhĩke rekei arĩe kahora mwake mũhe na harĩ mũndũ wĩna kĩhatũri no na inyuĩ mũtigĩpea atĩrĩrĩ Joy turumaga thuri ngui Okay, are you ready? Are you ready? The finest Kikuyu artist and performer Wapindoro ya Saiki Junior.
DJ. Sasa hizi nimeangukia. Nimenyang'anya mtu. Nipite nisipite. Nigonge nisigonge. Azae asizae. Hi cousins.